Ekitabo kya Zaaburi eshura ya 8. Ekitiinisa kya Mukama n'obushobozi obyahiire abantu. Ai Mukama, Mukama wiitu, izina ryawe kanirungi omu nsi yoona. Ahabwa abarikurwanisa okaha abaana bato n'abarikonka amaani g'okugamba eby'okunamya abazigu n'abahoozi b'enzigu. Kunteekateeka ahaiguru ryawe rwahangire n'engaro zawe, okwezi n'enyonyozi ebi watiireho. Omuntu ni kintu ki iwe kumwijuka? Narishi omwana w'omuntu iwe kumutaayayira? Konka okamuhanga yaburaho kakye kwingana na Ruhanga. Wamujweka ekirunga ky'ekitiinisa n'okuhimbisibwa. Wamutegyekesa emirimo y'emikono yawe, waata ebintu byona nsi y'ebigyere bye, entaama n'ente zoona, n'enyamaishwa z'omwishwa, n'enyonyi z'omu mwanya, n'ebyenyanja eby'omu mayanja, n'ebikuraba omu nyanja byona. Ai Mukama, Mukama wiitu, izina ryawe kanirungi munonga omu nsi yoona.